la 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 la. Wazalendo watukufu wa Komoro Mislamu, rahma na amani na afya usoni mwanyu dubeha zangu. Sasa salamu za hatu garambao, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nguna jele komba banu mliyo nganywa nono ranyire ze fami za hanyu ranyiru wana hanyu wana shahanyu kao wajunro bonze watilatemba hendu ekati demare inshallah. Gamnichuao kaya mi mwana mkomor ekati kansi banu mukansi asura ya zamana mkomor mi ukansi haurainya washkomor yabonge yensi ya hatu irengwa na maji, yensi ya hatu irengwa ni wanadamu watofikirilia yensi ngam aminu yokaya zembana ikangori wanao zinuza hatu sonsi pia yawange wakomori nyonsi pia na mwishie message ikao do mwana hanyu mwana shewanyu ikao na mpartage video yenu ilihe na mwana mkomoro mbabano aliyo ya ishili kwesi taifa la Komori, kwesi wa Komori, kwesi wa Komori mjundrao bonze nanu wa Komori wajundrao mundani sijabanu kimwana shewanyu njeni rongoze emazuki watu, njeni rongoze emabani hatu rimwambie nukana wakati sindaunu wakati wa umana sindaunu unundo wakati ya ukabazima iliri amini ya ukemwa na mkomori ngukozu ebangeti jama njeni rongoze masuki watu rangwe masuki watu ikaundo walo haruma opposition rangodo wananyasi wamba rambanga ranzo daula ya haki sijawanu ni mrongozeni houne jana ni wahangu hema hamisha shihangu ni mwambie nukana unsido wakati ya bidiri furane wala unsido wakati ya bidiri fajiliane bila aukaya aminio kana wanukwa doa simbiza kuhumadzi aukaya awekare simbiza kuhumadzi ngalijore ngalile yabonge emaha rakansi manu ya wanangwana ya wanilia ensi hatu memesha maziro ya remawe mwana mkomori kwa wakati uja bangano na life ukalizi ufe dharaulife riamini ya ukana inde ensi ya hatu garanzao rikombowe ensi ya hatu kaya ensi ya hatu irengwa ni wanadamu watofikiriliansi watofikirilia emaranya wahenzi ebongatika uchaba njeni mrongoze kimwana shewanyu ni mwambie nukana umani na ulawe bakari na ujuwa rilimeri wale wakati ya hemafuna riyabe mbuzi zile undo wakati ya bidili singarane mihono rirensi bangano rirensi umani iliri amini ya ukensi ya hatu nge bidio waswili wabanunsi ya bidi waswili aukaya ritide kurajehe beshanga wandu walu harumale jambi wambao kana wandu wanungwa jimana ukaritsu jimana aukaya yo haki wala yo wajibu aukabano ekaitso kabano ngarendo haruma mbana
warumishi hamali wajibu rijebanu rikensi mathalani wangu wayambe yoti sawa wangu warengensi ya hatu warende sawa ebange wananyasi rambao ngaranzo daula haki wananyasi ma opposition wakati uja ya ukombo wensi ya hatu bangano na life umani na ufe rikubali ukana rizingare miono riamini ukana gari walili yao ensi ya kwezi madhamana wa opposition kwezi madhamana wa daula ya haki wakati tsinda unu ya ukana rikensi rifanye bila ngasino wakati ya ukansi rifanye bila nando wakati ritogundana na yensi rambao daula haki yodo wakati ritogabanu rikensi rambukaya ole hafanya erweri wa hafanya erweri shabaha inu ritijeri kubali ya ukana banu wa Komori kani mwambia nukana banu shetani wa mwanadamu kamona wenu wakati kaungaranzo ripese rirengensi ya hatu riwasilishe bahanu si utilo harumu izingiri ya ukashetani wa mwanadamu ewa ngensu anza nikemule hoja bahanu sanza mrongozi ngamshukuriyo waze wa hatu walobonze nano waze wa hatu walohundani haugonesa le suala la helesesi ikawa lesezi linutsi la mru shali nula hemwa na Mkomori ukozo ebongenga mparoni ni madhamana wa opposition wa Komori rijue hakaba mwengoni mwele suala masala hamanda yangu yoka karitsina mru ya renge mbinga ya roya ya shinda ya juo kayede ya tende izakadabili ngamshukurio wananyasi wa mwali ikawa tijohanza opposition wa Komori uswani do opposition mlonga zija wafanye hamadiso wananyasi wa mwali wafanya wananyasi wa mwali wafanya haruma lesezi kaundora nikabili la hegrevu ya hensi yatu ya rengo mateka ni mafavalu ya hensi yatu ya rengo mateka ni diktatori rangu lesezi rendo rawane nensi yatu ya rengo ni makrimineli wananyasi wa mwali wakansi wajipanga ya upara za selwili zonsi pia haukabanu rawebo taksimani gokozo rawebo twabibu gokozo rawebo fundi mlikoli gokozo wangeti johanza harumeri salai namna maundu wa mwali wananyasi wa mwali wajipanga mjipanga nyi wahununga zija ili mtahe za selwili mbali na mbali au kama nukena utokiri ekale shawiri linu riliri harumale sezi kamjapara za selwili ijihundu ematuabibu wende hazini emazoferi wafanyo hazi wanro hazi wafanyo hazi yabo karjafanya feti ya lazima ebongeri tumparani nyima opposition hemadhamana wanikiwe komisio ya hedhamana ya helesesi mpare za selwili mbali na mbali ili wake okurwa rijue ukana ngarifanyo grevu ya usikitifu ya hema esha maziro ya remawe mwana Mkomori au kaya vanu wangu kanansi nge wangu wakana daula ya nsi ende saunti shaimahu holiho karitina nsi yabo karitina guvernoma ya nsi ewa ngenga mparoni ni wanu marengezo mana ya esharsha ya he emanif au ya he greve ya he lesesi msane mparese selwili mbali na mbali maonese ya ukananga rifanya utukifu wa LSS sitima kriminali wala sikartwenda ramenye mba Henry ka ukaritinisho chasi wandu wa ulani namna nti ya hatu ya rengwa ni kundi shafami yende siwao namna hiyo wangeka wajibu njeba njendrongo za rango ya opposition rango sisi ramba ngaranzo daula ya haki rikera
baba no wakati uja umani kotsi na mradi na rikebazima rizingarane mihono ri amini ukana indensi hatu rijusensi hatu kwezi wananyasi maopozisyo mina mahamishashi mina mnejana wa mahamishashi shayo wajibu njebanu njeni mrongozeni ni mwabienu kaya unafiki na ulawe nrabo na zilawe na mtafadhali mtsanganyihe mtsauwe rekanga mtsahosheni rekanga mtsahohidi rekanga mtsahodanga itende haru opposition shautika opposition wahena mngu ya furehula ukaba nurambanga ranzori wane na dictature rambanga ranzori wane na ezindi emonge ma opposition ngani mparoni ni mwabienu kana lesezi lijao na rirensi ya ukana inde parti ya hangu rirensi baba nuhato wakajana eketso kaisababisha wado watoka ukababul baraka rikebashanga rijuwao jaraha majarima ne magali wa yatsimba sha imahu eketso kawaja ya uhunu mwembaye zimbinu na rikebatima bainu mwengoni mwashali sababisha rinobamu juma ukaliana juma hambina ndrabo juma ufedha ilana ibongetika mparani ni wananyasi wa hida ulaya haki zamba eza urendeha zirendeha shangari kawa batima rangule sezi riaminu kasi wa mbebe mzima si wa mzaze mzima haina mwana mkomoru ukozo haukaya wanemana namba ukanayo opposition mpara ni arwaze selu ni sahanyu webo taksimani ngokozo webo doktori ngokozo wewe fundi mliko ngokozo hata we mrohazi wa mihono ya hazi ngokozo aka unabi wa mrohazi wa mhono wa hazi wende hasi wahunda veero kawe vero inuke tujamba ireo. Préparez-vous à vivre la première édition de la grande soirée TikTokers. Les 110 décembre de meilleurs qui se retrouvent de cette année. Mais passez par les tout premiers événements 100% dédiés aux TikTokers. Un concert qui va ensoleiller la fille et préparer les nations et les autres. Nabiye Mudomana wa muhono hazi Yedomana wa muhono hazi we hundarabisi wisiraru izo kazi tsujaru masasha ya ralikume inde mana ramba unarichuhe baba inutsi suala la opposition shere minutsi suala la opposition ye muvuma ya habili wale sezi inutsi muvuma ya opposition inu ya hena ranya mkomoru ukozo haina ranya mkomoru ukozo akakana ujuwari rengensi ya hatu rinike ikundisha wangu na ikundisha fami inde mana rilaaniyo inde mana rabana rijuri akamono tuzi matwabibu wafanya greve harwale dahola l'hôpital al-Maruf ewangee na rijuhe rionesa utukifu namnensi yatu ya rungo mateka namnensi yatu ya rungo ni mafavalu namnensi yatu ya rungo ni madiktatori namnensi yatu ya rungo ni wezi kwezi taifa la Komori wa Komori mtabi hao hamandami na rijuhe rikebazima risigarane mihono baindensi hatu ebongenga ni mabio ni nyima opposition mritrai sha mruto samini hakaka diwasi mruto samini hakaka diwasa barule loinu wa Komori na rikeradhi karna ujua ritoji sababisha ukana rienge mwinyi baraka ba haritrak no
ikawa Nyibaraka, ikawa Abu Barwan, ikawa Abu Razida, ikawa Abdul Abdul Hassan, ikawa ani haina wambikanga sarmemba na yenu garanzori waswili rikubaliana rikeba zima vatike utokaya fedha himananya hau hakali ya mwananya hau habe mruwala kata ani katina wangu na rirenzi baba ndio kusina mru na ulona hindu wa wangu utoka bazima vanuye manekao dori hao vanu rishemezao harumambana hamada yenu na ezimbi hamada yenu vanu bakomori vanu sheirewe shoshanza shiye sharumanzi ledaba ya mjifumo yo wajibu ya sharumanzi immahu karina ujuwa rikebanu harumanzi hamada yenu madhalimu waje warengenzi hamada yenu rike halinu ebongengari mparaoni mashababi naneze zemabavu naneze semili baba mgariko zao sonti pia vanuewe bosukani wa masiwa gariko zao ngamko zao tabibu ngokozo fundi mliko na mwenda hakaya wakomori hakika Mwenyezi Mungu maana mimi lelo bainu swafini sisi yawa rumwe fundi ikaunge bidwe mafundi warenge grevu ya za kweli mtwele wana mnache wakomori hakika Mwenyezi Mungu wakomori na mnambie emba waziri ya komori ilona mradaya wakomori na mnambie emba directori ya komori ilona mradaya wakomori na mnambie emba mera ya komori ilona mradaya wakomori na mnambie emba depute ya komori ilona mradaya halafuna mwende mwangalie wapili wa mafundi walikodi lelo bahai nunga mimera haulelo mimi ngami depute ngami nazema lisahangu haungami waziri lelo ngami nazema lisahangu ngami na wanawane yabo eko wana wanuko ajatilwa nkili ne mafundi wanu badi yabo wajuni mwata warengeze malisahangu yelelo mba waziri haumba konseye ito konseye ndongo ngeni wa mshara wa ralisi wijana hau ralisi wijana wa 20 hau mshara hau depute uli wa ralisi wijana hau ralisi mmengo minane wahefundi mliko wani walamisho o wana wahema sofa shiwanu ha guto ya liwa ralisi wikume na zitano enye ngefundi mliko li shinda welewe kwa kuna ujwa urenga wana wa madiktatori uachia nkili halafike wake ampe wa malagoni hao hauka wende boli wafundi mlikoli wende uwalamisha kana zinuka zilendwa mkado dhulumu wa zamu mkado rendo wa zamu nai ikambaba hungena zemani mrukaye naye ili wafanye biashara ingeti na wafundi mlikoli hatokapo mbabasha itwa halafu utaboli morali siku 15 bahemba depute haumba prefe haumba mera haumba waziri haumba directori warengo mshara waziri jana naya tokata enzike ani kabati ta faida ya bufundi mlikoli garupara ole lesezi uone sautukivu tisomese garupara ole lesezi tisomese ili uone sautukivu kwezi watukufu ngambe warisa labanu rembaye zinu rembaye zito kahuja ni mwabia nukana ngabo ndongozi lonziro ngabo zilonziro gebidio mrema soba komoni mtwele wana mnachi mrohazi wa Komori Telecom yali wao heze malisa hatu utomunda ngena kredi ya bure ikawa mtoto kredi hata ya randi 20 ya bure nuabonguliwa hema pesa ya hatu eba tikairi eketo kai kredi ya randi jana ya mrohasi wa Komori Telecom irengwa ihusi wa baba mbese ijopo angayo armane shirika la Komori Telecom ya mrohasi wa hidrokarbiri uliwa
hema pesa hatu utonda mruwa hidrokarbiri haruma mfumo ngushindo hakana ritili jana za gashi hakana ritili jana za gazuwali olati direktori olati anitidewa bili mwa direktori shawamba mro hazi sempe no abongo libo heze maliza hatu halafule lora mokana mamwe kwa tuni hamwenje bakabati gazuwali ema zoferi kwa tunda mafura wa tiar magari bakabati gazuwali yabo litoka namnaje yewe yabo mro hazi wa hidrokarbiri uli wa mshahara wa siu mengomina ndao yarudia lona ritili jana zagashi ya lona na ritili jana zagazuwali eka msuono kanaba ko ani hakika Mwenyezi Mungu ngamrendwe naye banungara mbao ensuri to hundana na daula haki emazia unga jumlawa lelo mrumamwe bojonda mrumamwe balange na kontweri harumambala ho sita ilango ndo erenga mapesa ya bure no ya bongari mlibao inga mwanao kabo daula akamnyezi Mungu kwa ndizo kozamba halafuma bagari rungwao naye no tside hali tside namna hii hamuiso ngamanzo ni rongoze embabizamiru wa michele amrongozo wala mbabiza wandumaru wa michele walo harumala dingo la hemba ezini ni mwambie nukaya ekari chaba ngarishinda nao wasi hawasi ye devoir rimta hawa niniyo boramba karitsina maji na mwendeleza mbio mrongozemba director ilo soneleki ijena maji ekari haba muraba karitsina mwenje ni wandu mloho dingo ni mwemba ezinu na mrongozemba director ya soneleki ijena mwenje isho de shahido mtorudziza ekala lori mdeya ni bangu raba kamtsina mrenda wa rumwentsinu kamtsi kartsunda maji kartsunda mwenje kartsunda melura hala yawe kanga mrijinka ekayimba bisa wangu ekanyimba bisa wangu marwa michele muheo harumale dingu la hemba ezinu ngamrijibuo na mfanyezo la mwambiani mritine maji mritino mwenje babu mrijibu sheke pasa mjembangu mjemabe ukananga mrijibu hizo rambao uolaba uojinga imarifanyu gaunda wanusigari wanao wanusira kansi banu gari wanao na systemu mbi gari wanao na ezia ikozi shampu kaukarna ujuwe siyatu itore wani fami wanenge fami gesahilishawe mara yoko mori sisi tujamana bakisha baka dafi hazifanya sisi njisifanya o anane mbaba watsoru mashazenti mono zenti developer zenti developer zenti gazendao vanusika tsure makana fatihu kajalinga na ya rumensi nono yotidi horilio ye problemu do kongo watsovu adamu wa wajabari halafu kwa tsufanya rongo wasahilishe maraia shaba wenge wasahilishawe maraia baada ya wasikatso sikatajo kana bezwe aribake wandu ma opposition wacheba mwadwa ngwa wanona yes na wende wajiwanili sheba na mimi lelo njo haba mtowe nafsa moya hangu nshemeze dabo msohunda maji msohunda mwenje msohunda mbelu na hala hiyo sina ujua tuma sina ujua aukaya banu nyihanga ukana wanwadoi wamba mwanzo daula ya haki kwa tujawa investise wabu wamba bisa entreprise enyi wangu mlo ulaya bangu ya hani mwashangirie mbaezi wakuanga mbana tuwala wako hahanabuhu wako kanisu wanakuata kwa yalo manga warebaniza mfumatu washimbude ema notoja banuwaja wabapula yengu warirengazi nini shauja ukai hodaba ulaba na msasa na mnyanya nzo wa aminukensi yao al-imamu azala sumani nguyende solo enzo ujabu entreprise daima ana owenji wa komori watoja banu wa aminuke mahakama kayati kabati sharia akuwa na utorenge mali yao wajewe mfurize barini
shanyi mbabisa wangu mdo Ulaya mwambawe mbaezi nungio ngendaungu ena mreze malisa hanyu nje mrito wesho maji beso dizoranzao izo dizoranzao wange kwezi Boya kantuanza nikemle message nonsoka ujabanu nje nrongoze wananyasi wa daula haki wananyasi ambao garato daula haki kada karitsina wananyasi wa daula haki haukaya engenga si haruma daula haki karteto habana ulama garato daula haki ngari yeshio haruma daula ito ya haki inde maana lelo ramba kana garanza daula ya haki haukaba daula ya haki inuti association daula ya haki inuti party shahaina mwanansi ulo harumansi uongwanzo ze haki zahe yode mana kutoa mbukana garanzao daula ya haki akaya vanu bakomori engesa tokoa nadamu warengensi yatu hivi watosa hindi shema raia emaraiya wahunda nao nese wajibu za hao badi tutomba kasi haruma daula haki ekemwa na mkomori ngumrombendu hali kemwa na mkomori ngumromachi harumia kemwa na mkomori ngumromachi mwenche harumia yabo tutomba yinu daula ya haki shema na ramba ukana garanzo daula haki diswekao maha na maha mwanadamu hamando hii ya rengansi ijekele loba hainu harifanyi sahama Saddam Hussein yani mwanzarudia ritishemwa naye not job yebanu lelo wewe bofatiru borono mbabaho ya jomo wa ensi ya tsi wasulisha bahangu wede mruto kaunika konseye mbabaho yewe bofatiwe konseye mbabaho yonge na bofatiru zinu tiparo hambia bofatiru sababu ekambo ni kwa konseye mbabaho haina mwaha mafuria pale mababa yozalo ya hisa enda konseye mbabaho mbwa mna entreprise harumane general hangu mdu serve mapofaine mabobai ne mafuriapa haina mwaha mkomori atoka kufanya mashughuli ya unrefuriapa ndiye alibohe yabo amese utoka upangayo shawebo fatihu we mdu wa suparo lela hata play yangu wede tokodorendese ewebo fatihu we mdu wa suhana duka la ngoma tabwati wede mdu wa nzurumenti akamnyezi Mungu Bongenga ni mparoni nyima opposition ni madedu kaya not job mitsinda nyiyo hakamiti mbu opposition sha rangu mkubalu kananga rikozao wazima wakati nda hunu ritsima ni hane nekeo mani hano ramani hana rimani hane kwezi mtukufu mwanama Faridini mtukufu nane mwana Abdallah Hassan mtukufu ngamu mtawani nyuma hili ikeza vira zibili izo mwamba riamini ukana gebidori kombo wensi yake no wakati ndaunu banganona life ikeza mbazamba ikeza rendeha shondo wakati ya bidiri kebazima rikombo wensi yatu haukakarna ujua wa muda rakansi banu rafungwa rahafa ike ndo wakati ya bidirimani gekwezi haukaza banu wandu wenji wananzishiao banu wanambia ukana desire we kulemewa ufungwa shanga mchifahari umfungwa hangu mrudikao zinumi usambandorondo ikawe mana niko subutiti kansi banu dokaya wanu harumwensi ya Komori wawandu wa ilibasi waudu wa julihani hawa harumwensi ya Komori wora iskolonela Salasman wolo randezire kamjaporosha waziri ya pasha ya haja kamjaporosha ministri ya pasha ya haja kamjaporosha mba direktori ya pasha ya haja shanyitso sha kolonela Salasman na pasha kolonela Salasman haja lorandezire afungwa lorandezire afungulwa yabo ngamisa wanazali azalani kaza emisafara nese mali ya dhulumuo wa Komori ebonge hahumlahani ba ngamumbosholoni maraba menji nyondukao mdungao evitao inu wandu majana kao mjia yabo mnidungao ngamumbosholoni maraba menji nyonduko dungaze zere mkorengaze elema zangu mzipartage na evitao inu tutuanze partage wa hena mwana Mkomori ya elewe message ya hele lessons ikao ndo rijao
haukasitsi wandu waumenya hindu wala sitsa ndo makrimineli chado tsokari wonese wa ulaanifu ya wandu warengensi hatu wali rumao ebongenga mumboshole ni marada menji habari za Komoro shenli kude Komoro dunia news asemsembele nano wa Komoro wajimli fonsi pia wakorenga za elema za hangu watambaza ebonge ngamjo mlahani hezentosa za salamu za hangu nuhaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikala kalmauti harirgiza ze jamaa pia salam ahsantum marhaba menji shukra walillahi alhamdu ardu sakwis ikari rongo nai artsaw sababa ni wa Komoro ikari rongo wando yode kudura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala marhaba menji